Kanong ba Shillong kala Shajit ban penlong ya ke semi-final jong ke Duran Cup ha ka ba ka Shillong la jong kan ha ban ya kun persya ya ke North East United. Kini ke jeng ya kun kan long ha ka arpun riu terik ka ba ha ba ke sengining kong ha ka por San Chiteng Janmit Hamadan JN Stadium Polo. Haba penbena ya kini ke kubor ki bor penyat ke Duran Cup kila pentip ru baka rai ban pelong ya kini ke semi-final ha Shillong kadai hadin ke jengi kun ke beitenat na baro arjaka kata hadin baka North East United kala pelim ya ke Indian Army da Arkol kumjuk ke Shillong la jong ke bala pelim ya ke East Bengal da Ar la Shigol ha ke quarter final. Kumta da kini kerai kadai ke kabuk siar ya kanong ba Shillong ban saki ha ke sin ke beningkong ya ke semi-final jong ke Duran Cup ke banlong ha ke ni kanong ba.